канали доди худо ки баҳри обёрии замину боғоти соҳили чапи шаҳри хоруг дар даврони шӯравӣ бунёд гардид, масофаи хеле тӯлонӣ дорад. саргаҳи ин ҷӯйбор дар қишлоқи шод ҷойгир буда, оби ҷӯйбор миёни кӯҳ аз болои қишлоқи курсбоғен ва бештари маҳаллаҳои соҳили чапи шаҳри хоруг ҷорӣ аст. тармаву сангчарх ва селҳо ҳамасола ба ин ҷӯйбор хисороти муайян мерасонанд ва ҳар фасли баҳор ниёз ба таъмир ба миён меояд. айни замон мавсими обёрии замину боғоти шаҳр ба охир расид ва мақомоти ҳокимияти вилоят ва шаҳр қарор доранд ки аз рӯзҳои гарми тирамо истифода бурда баъзе қисматҳои каналро таъмир намоянд, то ки фасли баҳор мавсими обёрӣ дар вақти зарурӣ ба роҳ гузошта шавад. имрӯз субҳи барвақт кормандони иdoраву муассисаҳои мухталиф таъмири ҷӯйборро дар мавзеи курсбоғин аҳлона идома доданд. дар ин мавзе махсусан ҷӯйбор аз сангчарху тармаҳо зарар мебинад ва ҳашарчиён мавзеъҳои мухталифро таъмир мекунанд. ҳоло то ин мавзеи канал роҳи мошингар сохта шудааст, вале новобаста аз ин баъзан семент ва қумро ҳашарчиён пуштдора то қисматҳои таъмирталаб мекашонанд. дар мавсими баҳорон вақт барои таъмири канал кофӣ нест, чунки моҳи март ҳанӯз боронгариҳо давом доранд ва моҳи апрел эҳтимолияти тозакунии ҷӯйбор аз тармаҳо ба миён мебиёяд. охири моҳи апрел бошад мавсими обмонии замину боғот сар мешавад. аз ин рӯ таъмир намудани қисматҳои муайян дар фасли тирамоҳ амали сари вақт мебошад. кормандони идораҳои кишоварзӣ, ҳифзи муҳити зист, кумитаи замин, мақомоти шаҳр, хадамоти сӯхторнишонӣ имрӯз ба девор кардани қисматҳои муайяни канал машғул буданд. ҳамаи ҳашарчиён ба хубӣ дарк мекунанд ки оби ин канал барои сокинони шаҳр хеле зарур аст ва аз серобии ин ҷӯйбор ободиву зебогии шаҳр вобаста аст. маҳаллаи хуфак ва барҷеби шаҳри хоруг аз 128 хоҷагӣ иборат буда ки беш аз 900 нафар аҳолиро дар бар гирифтааст. масъалаи равшанкунонии ин маҳалла дар вохӯрии қаблии сокинони ин маҳалла бо раиси шаҳри хоруг дар баробари дигар пешниҳодот инчунин фурӯзонкунии маҳалларо тақозо доштанд. роҳбарияти шаҳри хоруг дар амалӣ намудани таклифу пешниҳодҳои сокинони маҳаллаи хуфак иброз дошт ки мушкилие нест ки осон нашавад. бояд гуфт ки яке аз чунин дархости сокинони маҳалла ин фурӯзонкунии ҳудуди хуфак буд ки имрӯз аз ҷониби раиси шаҳри хоруг мирзонабод алишер худобердӣ амалӣ гашт. раиси шаҳр бо фаъолони маҳалла суҳбат доҳир намуда қайд дошт ки вазифаи муҳим ва аввалин дараҷаи ҳар як шаҳрванд ин пеш аз ҳама пост доштану ҳифз намудани дастовардҳои бузурги даврони соҳибистиқлолии ватан мебошад. сокинони маҳалла низ дар навбати худ ба раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва раиси шаҳри хоруг сипоси самимияти хешро баён доштанд. мо аз ҳукумати шаҳр ва вилоят бисёр миннатдорем ки маҳаллаи моро чароғонкунӣ карданд. 100 ташаккур ба раиси вилоят, ба раиси шаҳр. ман аз номи сокинони маҳаллаи хуфак миннатдори худро ба шумо изҳор менамоям. бояд гуфт ки дарозии ин хат 200 метрро дар бар гирифта дар замони соҳибистиқлолии кишвар сокинони маҳаллӣ аввалин бор аз дастрасӣ ба рӯшноии роҳи асосии маҳалла бархурдор гардиданд. беморхонаи вилоятӣ яке аз муассисаҳои калонтарини тиббии вилоят ба шумор рафта. дар ин ҷо маризон аз маркази шаҳр ва дигар ноҳияҳои вилоят ки бо рохат муроҷиат мекунанд бистарӣ карда мешаванд. дар ин муассисаи тиббӣ 579 нафар корманди соҳаи тиб фаъолият мекунанд ки 90 нафар духторон ва 247 ҳамшираи шафқат мебошанд. беморхона дорои 19 шӯъба ва 417 кат мебошад. феълан дар беморхона ба мавсими сармо омодагӣ рафта. нисфи шӯъбаҳо бо гармкунакҳои барқӣ таъмин гардида ба миқдори зарурии маводи ғизоӣ барои беморон захира шудааст. айни ҳол дар ҷумҳурии тоҷикистон маъракаи зимистongузаронӣ дар тамоми муассисаҳо рафта истодааст. аз он ҷумла дар беморхонаи вилоятӣ низ ба ин маъракаи зимистongузаронӣ тайёрӣ аматарафа дида истодаем. беморхонаи вилоятӣ ки дорои 13 шӯъба мебошад, баъзе шӯъбаҳое ки аз он ҷумла шӯъбаи ҷарроҳии кӯдакона, шӯъбаи эҳё ки аз таъмири капиталӣ гузашта буданд, бо гармкунакҳои марказӣ таҷҳизонда шуда дар ҳайни ҳол барои зимистонгузаронӣ тайёрӣ рафта истодааст. беморхонаи вилоятӣ бо озуқаворӣ аз он ҷумла бо сабзавоту дигар хӯрокиҳо низ ба зимистон ҳаматарафа тайёр шудааст.
беморхонаи вилоятӣ аз 19 шеъба иборат буда нисфи зиёди шӯъбаҳо аз таъмири капиталӣ бароварда шуданд. дар натиҷаи кӯмакҳои ҳукумати мамлакат ба вилоят ки беш аз 915 000 сомонӣ ҷудо гардидааст ки нисфи зиёди он ба беморхонаи вилоятӣ равона шудааст. баҳри мутобиқ гардондани вазъи беморхонаи вилоятӣ ба талаботи муосири ташхисӣ ва таҷдиду барқарорсозӣ сифати табобат дар муассисаи марказии тиббии шаҳри ХОРУГ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз тамоми сарчашмаҳо истифода бурда вобаста ба таъмин гардондани шароити хуби муоинавӣ кӯшишҳои зиёдро ба харҷ додааст. ҷаласаи сайёр фаъолияти муассисаи роҳнигоҳдории вилоятро мавриди санҷиш қарор дода сардори муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон оиди омодагӣ ба давраи тирамови зимистони дар пеш истода сухан намуда қайд доштанд ки корхонаи мазкур тибқи қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амал намуда то ба имрӯз 27 километр ҷӯйборҳои сари рӯи автомобилгард тоза карда шуда 17 қубури обгузар аз таъмир бароварда шудааст. оиди бе мушкилот паси сар намудани зимистони дар пеш истода маводи зидди лағжиш дар ҳаҷми 16020 метри мукаб ва маводи дизелӣ 68000 литр захира карда шудааст. барои дар ҳолати кушода нигоҳ доштани роҳҳои автомобилгарди вилоят дар ихтиёри корхона 95 адад техника мавҷуд буда 88 тои онҳо коршоян буда боқӣ монда дар таъмири ҷорӣ қарор доранд. мушкилоти асосии корхонаҳои мазкур ин баланд гардидани маблағи сӯзишворӣ арзёбӣ гардид. дар рафти санҷиш ҳамчунин фаъолияти корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри ХОРУГ аз назар гузаронида шуда роҳбари корхона қайд доштанд ки корхонаи номбурда ба зимистонгузаронӣ омодагии ҳаматарафа дида истодааст. дар корхона 7 адад техникаи бартозакунӣ, 1 адад гредел, 1 булдозер, 1 адад техникаи дастии тозакунии роҳи пиёдагард арзе вуҷуд доранд. то ба имрӯз 4 тонна маводи сӯзишворӣ, 200 литр бензин ва бар замми ин 5 тонна намак захира карда шудааст. ва ният аст ки то охири моҳи октябр 300 метри куби маводи зидди лағжишро низ захира хоҳад кард. мушкилоти асосии корхона ин баланд шудани нархи сӯзишворӣ ба ҳисоб рафта дар баробари ин ҳамасола барои тамоми корхонаҳо ва муассисаҳои шаҳрию вилоятӣ барои зимистонгузаронӣ маблағҳои иловагӣ ҷудо мегарданд. вале мутаассифона то ба имрӯз барои корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри ХОРУГ ягон маблағ ҷудо нашудааст. дар рафти ҷаласаи сайёр дигар иштирокдорон низ оиди омодагии корхонаҳои мазкур ба давраи тирамови зимистони дар пеш истода ахборот манзур намуда аз тарафи раиси комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон оид ба саноат, энергетика ва коммуникатсияи маҷлиси вакилони халқи вилоят бари бартараф кардани мушкилот супоришҳои мушаххас дода шуданд. осорхона дар ҳар давру замон муаррифкунандаи фарҳангу тамаддуни ҳар давлату миллат маҳсуб ёфта ба воситаи он таърихи ҳар як халқу миллат ва ҳаёту рӯзгори мардум инъикос мегардад. масъулини осорхонаи таърихи кишваршиносии вилоят мунтазам барои сарбозон аз қисмҳои ҳарбӣ тамошои ройгонро доир намуда ба гуфтаи мутахассисони соҳа мақсад аз ин чорабиниҳо боз ҳам васеъ намудани доираи ҷаҳонбинии ҷавонон мебошад. ман сайвализодаи юсуфҷон мирвалӣ ҳастам, сарбози қатори зодаи ноҳияи балҷивон. من بعد از ختم دانشگاه تصمیم گرفتم که در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آمده خدمت را ادا نمایم. در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان این خدمت کردن برای من همچون نواسکر شرف است. با دستگیری‌های به واسطه سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به نهایت شرایط خوب است برای ما نواسکران و من همچون نواسکر میانه‌داری خود را به سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت میرسانم که چنین شرایط‌ها مهیا کرده شده است. ولی ما از این نواسکران در استخوان‌های مردم کشورشناسی ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار داریم. ما از اینجا دیدن کردیم و بسیار سنگ‌های قیمت بها رو در اینجا دیدیم و حیوانات‌های نودی رو در اینجا دیدیم که آنها در دیگر منطقه‌های جمهوری تاجیکستان دیده نمیشن و با ما معلومات پیشنهاد کردن که اینها یعنی که بعضا حیوانات‌های رو نشان دادن که آنها شکارشون یعنی که ممنوع در جمهوری تاجیکستان است و ما دیدن نموده از این خیلی خرسند شدیم. бояд қайд намуд ки осорхона дорои беш аз 8000 нигора буда ҳамаи ин дар 5 шӯъба ҷой дода шудаанд. кормандони шӯъбаҳо барои афсарону сарбозон оиди дастовардҳо ва нигораҳои ҷамъоварда шуда маълумот манзур намуданд. ман боҳимат фотиҳҷон муроҷонович зодаи вилояти сӯд ноҳияи ҷавбор расулов
همچون شهروند جمهوری تاجیکستان برای قرض ادای خیش به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده و برای صداقت به وطن خدمت حربی خود را پس سر نموده ایستادم. در این استخوان آمده بسیارتر حیوان‌هایی که زنده چکردگی هستند اما جالبتر شد. بعد گفتند که 7000 گکتار باغ بوتانیکی مساحت دارد، در جهان دوم جای را میگیرد. از جهت رسانه‌های داروواری گفتند اما چیزاست ماده معقول شد. من از دیگر منطقه می باشم، برای همین من این چیزا را نمیدونستم. اینجا اومدم این چیزا را درک کردم، با خودم یک تصورات نو ظاهر شد. برای این با همه که این چیز را تشکیل کردنمون آدم‌ها در شخصان در منتداری خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بیان کردنی هستند و ما جوانان ملت همیشه پیروی پرزیدنت کشوریم. این جوانمردان شجاع وطن اظهار خوشنودی از آن نمودند که در برابر ادای خدمت مادر وطن امکانیت شناسایی با فرهنگ و تمدن ملت کهن بنیاد را پیدا نمودند. Я трудовик Бекзот из Питамена. Таджикистан — это могучая, великая страна. Все люди тут добрые, милые и радостные. Неважно, откуда придете. Все вас встретят с теплой, милой улыбкой. Главное в армии Таджикистана — это упорство, старание и смелость. Пока находился в армии, меня многому чему научились. Я старался. Сержанты помогали, учили новым вещам, исправляли мои ошибки. Я рад, что попал в армию Таджикистана и очень горжусь своей страной. В музее мне понравилось все. Искусство, картины новые увидел, руды, музыкальные инструменты очень старые были, красивые, вазы прекрасные, остались еще в хорошем состоянии. هر یک نگاره تاریخی گردآورده شده این آثارخانه دقت جلب کننده بوده. آن از جماعت‌های دهات ناحیه‌های ولایت گردآوری شده است که دقت تماشابینان را به خود جلب نموده. سربازان با یک روحیه بلند وطنداری تأثیرات خود را چنین بیان داشتند. سرباز قطار امام خوجبک از ناحیه باسون پنجکه میباشم. بعد از ختم دانشگاه تصمیم گرفتم که به خدمت حربی به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم و این مقطع مردانگی رو با سربلندی به سر میبرم. از تمام جوانانی که همسین سال خودم هستن و سن دعوتی دارن، آنها باید به صف قوای مسلح داخل شوند و این مقطع مردانگی رو سربلندانه پس سر نمایم. من خیلی شادم که امروزها خدمت حربی را در یکی از منطقه‌های زیباترین تاجیکستان گذرانده ایستادم. اینجا باد و هوای خیلی خوب و منظره خیلی زیبا دارد. از راهبریت قسم حربی برای گذراندن چنین اکسکورسیا منتداری خود را بیان میکنم و در آینده امیدوارم که چنین اکسکورسیا باز هم گذرانده میشه. افسران و سربازان از چنین اقدامات منتپذیر بوده ابراز می‌دارند که پس از بازدید در این آثارخانه به خود معلومات درکاری و مفید را به دست آوردند، زیرا اکثر نوازکاران از دیگر مناطق جمهوری در مرکز ولایت خدمت مادر وطن را ادا نموده می‌خواهند با تاریخ و تمدن این مردم سربلند کوهستان آشنا گردند. مسئولین آثارخانه نیت دارد چنین چاره‌بینی‌ها را در آینده زیادتر نموده به واسطه این مخزن تاریخ و فرهنگ نه تنها به ساکنان کشور بلکه به سیاحان و مهمانان خارج کشور نیز تلقین نماید. даврони соҳибистиқлолии мамлакат барои рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ шароитҳои мусоид фароҳам оварда, дар ин замина ҳукумати мамлакат ва хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шеъру шоирӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамоянд. дар яке аз мулоқотҳо бо зиёиёни мамлакат сарвари давлат қайд доштанд ки ман шоиронро дӯст медорам. ин бори дигар тамоми шоирону нависандагонро рӯҳбаланд намуда илҳоми эҷодашонро дучанд афзун намуд. дар ин радиф бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ХОРУГ ва шӯъбаи фарҳанги шаҳр шаби эҷодии яке аз шоирони хушсалиқаи боми ҷаҳон узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон гулнисои атоӣ баргузор гардид. дар ифтитоҳи маҳфили адабии муовини раиси шаҳри ХОРУГ марудбекзода элчаи суханронӣ намуда арз дошт ки шеъру шоирӣ яке аз анъанаҳои қадимаи халқи тоҷик мебошад ки номи миллати моро миёни оламиён муаррифӣ менамояд. аз сардафтари адабиёти тоҷику форс абу абдуллоҳи рӯдакӣ сар карда то фирдавсиву сино, носири хусрав, айниву турсунзодаву лоиқ, муъмин қаноату ширин бунёд ва ҳазорон қаламкашони дигар боис шуд ки номи миллати бузурги тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ шӯҳрати хосеро касб намудааст. қайд гардид ки имрӯз шоирони зодаи Бадахшони кӯҳӣ аз қабили Лалҷубаи Мирзо Ҳасан, Саодати Саид Назар, Гулнисои Атоӣ ва дигарон ҳамчун пайравони ин абармардони таърих забону адабиёти миллатро то абад ҳифз менамоянд. گلنسوی عطایی شاعره نهایت الهام بخش است. از خردی از هنگام حیام خردسالی او رو میشناسم، چرا که در وقت
در دبستان کار کردنم معلمه زبان و ادبیات تاجیک شده به او درس دادم و از آوان خرسالی حافظه نهایت فوق‌العاده داشتند و از خرسالی به شعر و شاعری هم نهایت شوق بی‌اندازه داشتند و خدا رحمتی مادرشان روح جان او رو همیشه همراهی می‌نمودند و در همه کار او رو دستگیری می‌نمودند و من اطمینان کامل دارم که در جوده شعر و شاعری او باز به قله‌های بلندتر می‌رسند. محفل شب ایجادی گلنسای عطایی دنیایی را میموند که در آن شعر و سخن است و همگان عاشق شعرند. همکسبان معلمه و همزمان شاعران بدخشان درباره فعالیت گلنسای عطایی سخنهای پرمضمون ارائه می‌نمودند و لحظه‌های خاطرمانی حیات را نقل می‌کردند. امروز از طرف شعبه فرهنگ شهر خروغ شب ایجادی یکی از شاعرهای بسیار خوش‌ذوق شاعره حلیم و مهربان گلنسای عطا گذرانیده می شود. ما اهل قلم بدخشان همه همکاران گلنسا در این روز برای او خیلی فرح بخش و شادی آفر سهیم هستیم و شریک هستیم. امروز این روز شادی را با او دونی میکنیم. گلنسا یکی از شاعرهای خیلی مهربان، سخنش در وصف وطن، مادر، عشق و محبت و صاحب 4 کتاب هستند. گلنسا یک نفر خیلی میگم با دل پر احساس، با دل پر شرر، با دلی که تمام مشکلات روزگار را میبردارد و از آن با لبان پرخنده میبراید و ما در این روز برای گلنسا جان پیش از همه سلامتی او و فرزندانش را میخواهیم. بعداً فتح قله‌های باز هم از این بلندتر ایجادیات و ادبیات را میخواهیم و میگویند که بود نیکی نشان مردم فرزانه دنیا شما دافع شب همچون چراغ جاویدان باشید. در جریان جمع آمد اینچنین از جانب خوانندگان شعرهای ایجاد نموده گلنسای عطایی قرائت گردیده بر ضمن این اشعار این سخنور از جانب هنرمندان خوش‌آوازی ولایت که به آهنگ درآورده شدند منظور حاضرین گردیدند. شاعره خوش سلیقه برای برگزاری چنین یک محفل باشکوه با مسئولین اظهار سپاس نموده قید داشت که پاس داشتن اهل ادب در جمهوری صاحب استقلال ما برای تمام شاعران و نویسندگان زمینه فراهم ساخت تا جاده شاعری را پیش برند و تمام موضوعات روز را به قلم دهند. موصوف قید داشت که فضای آرام و آسوده وطن و پیشرفت و گل شکوفایی دیار محبوب، عشق و محبت و صداقت و وفاداری منبع نیز در مرکز ایجادیاتش قرار داده کوشش می‌نماید در پیشرفت زبان و ادب تاجیک سهم گذار باشد. در فرجام محفل ادبی برای سهم ارزنده گذاشتن در پیشرفت کارهای جمعیتی و سیاسی و به قلم دادن مسائل اساسی روزگار گلنسای عطایی با افتخارنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خروغ سرفراز گردانیده شد.